Ите күнен күнді телевизордан кірәтшілер. Беге бүгін Тапталар гимназия бұд Арылхана фольклорный ансамблын 10 сыллар өбілөйдер жұры кәйті үйінне. Беге бүгінгі бері бітігер Арылхана ансамбл сетихилерін өлетін қамдығын туынан көпсетек бет. Гимназиядыга тынчтагы сүз 96 сыллаакка саңа үйрәгән битербит эдер учутал Елена Ивановна Иванова келен фольклор кургугун арыян үләтән барбыта. Ол кемтен ала үтүмен үгүз ага төрөбүт төрөт культуратын, народ аямнитен умсугуян үйрәтән, үгүз улаган тамнак конкурсларга сетилиятта кыттан келнем. Үләтән кайда сагалаабытын Елена Ивановна манны кепсир. Бу Арылхана фольклорный ансамбль 2006 жылдан Степан Кузьевич Макаров атынан Чорпчы гимназиядыгар этеллен өлибит. Сүрүннән утун народ ырытын тойугун, олон котун, бар жанр, фольклор жанрын бар көрүн тептен жарыктыбын, ол курдук оголорго болар. Манна балана амбасы үйрәкпин битерен баран келер бер басқа директорым Василий Васильевич Гуляев тута макка сразу үйрәгәлән шу бадык сүрәкпеттен шу бадык истинник ханан тон раза олар бар манна калияга кирем шу бадык үлән бар буппут. Ол курдук 2006 оттон тохпут ситихибит мура хол курдук элбер түөттө баран международный фестивальга кытынны быт улуска болар көрәктерген аркытта быт республикага регионга онда ситихилер бит элбектер манна барадыгар күскеме болар беги коллектив быт гимназия билген Юрий Павлович Посельский директор быт кене бул барарбыда калептер сүрдәгән бега күскеме болар манна болана колобра ки ылыр тоер боллары манна тухтекпни сахалы инструментин беанада колобра анно сахалы инструмент оңторорго гайырка бу гимназия миген өрү поддержкалы дияны миген болана ойбот Ефимова Людмила Степановна билген егуга наука доктора эме билген даган үлели хамны гычар мен түктүгеннен туганан кинеха үстал бар өссөдөгөл улхан макталбын тетекмин баарабын кини мелжетерете тоякпытын катарангат манны үлели хамны гычар кыттан билин даганы көрсөбүт билин даганы көрсөн кепсетен шүбат көрөбүт санат стабыт. Педагог үлетін сидейді оғытыланын табатайыныға сыдарден Елена Ивановна санатын үлестер. Кыраттағына оғы қайдақ таланнаға ұғыянға жарсағаттын білдер. Бұл оғылыбыра ұрғыйдур таланнақ болар, ыллыр таланнақ болар, үнгүйд оғын гүйд. Ұғыян қолыбыра идәтчі табатайынан бұғытын үшедік жарықтадағына, чөшүйдағына оғы линиетінен баратияны. Бу бәйтин идедегер чахчыда беренилях педагог Арылханы курулугун 10 сыллах аяр үлетін айқалыр жыры күнігер чорапчы селенияден айыллан сынялан келен сынатыгар бірден бір седерай ыры тайук ағуқай арайтан тұтылынна. Педагог оға аймақ құтын тұппыда, кене кеге бұғытынан кәретін сырдығын бір біге туғыда. Ол дайын үйертер оғалары үз сүрақтаратын әтер істен тыллара қайда кеге сүраған толғыдар тыңнақтыр. Фольклор дейін үші баға ебет, бұл 6 класстан саңалан барамын үйері көді қайтауын. Әлбәқ басыға күрат еспеппе қаяуппыд, әлбәқ сыға жөппыд. Мен фольклорға дәмін үйерді бақая. Әлбәқ дауыр болдым. Мен күнді ұстап бар ейлені аннаға олыс лақан мақтал тиретемеді. Кені бейітіне олыс үшедік сақалы хаңарырға, үйерінерге үйеріп біті. Онна манық үшей тоқ күріқтігілерге жәм, есліхен, онық манық омық сүрігер, қорыққа ең керен күріқті әбіт. Онын ұстап бар олыс лақан мақтал, онна тоқ арылханалар әлбей тұрдыңдар. Мен халаячы бар Ильяна бағарым әті
Этистен гардыны арылхана боуан сылын тутулубутнан, оннык өр турбутнан, онна багаремеде мыннык өсө өрү элбак оголор келе тудунар диен, айгин мыннык эйха жарыктыннар диен. Онна мен исүрөх битте мактанабын, кини бейни жарыктыргар, кини бейни элбакка өрөп бите. Элбак сирге жан бу уже bir сыл хигер бе элбак ситиһиленни бит, элбак грамота, элбак лауреат дин болбут, олхин идистин арда. Арылханага 6 класстан жабын. Арылханага жарден олы сүчүгей. Элбак оголору кытта билсегин, онна ылгырга үйрөнөм. Мен аты Максимова Айгына, 6 класска үйрөнөбүн. 6 класстын жарыктарында фольклорунан Арылханага хаджар шөйбит. Элбак оны кытта билстим, ишедик билседен олы кытта. Онна ылгырга, сабыргактырга үйрөнөбүн. Учуталбар бу маннык нахачугайдык фольклор ансамбла барын кини тариян маннык барыбытын бирге кыхырбакка хаябакка алысы чугайдык үйрәтен каян сагы маннык курдук албак сетихила хоголор маннык кини тугугар киен истиннер онна сагы үйрәтенник хайдан истин. Фольклорнан жарыктарына кабыллагана атын сирдери баран көрөк касап, халабыр бихи 2015 жылакка Санкт-Петербурга баран кыттан келбиппит, оланна лауреат 3 степени болан үйөрбиппит акай. Мен фольклорнан жарыктарына олы сөбүлүбүн. Тойшытха бастыгы туран оголор көтөрө билсагын, экихинен ылдырга үйрөнөгөн, оны менек ток кайыгын мимикага, менек харизмага үйрөнөгөн. Антон оголорун үтүгө кереге уйбут учуталларга төрөпүтер эми макталлары муңура соох. Елена Ивановнаттан биги бәбит жолбутугар түбеспит таланнах бай учутал салаячы диханыбыт. Онна бастан кирен ол үлелен сагалыргар бига оларбыт 2 бөлөктөр эте. Мен колор би жекергенден 2 кыспыт икенин улахан кыгым битербите билигин болана кыракыгым жарыктана сылжар. Күрактар аттарын хатан барларын аттабаппын, ол гынан баран канны кыттыбыт тохтарыр бартыгар үдүксетейле акыттан келелерде. Мен бихик испыт кыттыбыта айына коркина. Мен бис ашыны кыдар дитеңге кетинчалта Аллахтан спонна битеректердер кыттыбыттара. Наха чөйдек үйрен кытана хан келелерде Ирена Ивановна олох бете тугун фольклорга кыжыктаганы дерин билилеген оголорга тердит олох таачы уратытын көрдөрөр. Олин оголор түргени кылыналар болу дегені бұл. Оннардан әметі омықтойдыларынан деген әлбәқсеттерге кыттан үйрен кыттан кәләтчілер. Мен оғым уже сколаны бітердіға де. Бірін наға чүйдік саны бұд қолы бұра. Гимназия бұд нақта бұд. Елена Ивановнатын қаян тұттан бір соқты бұд. Білін қыры-қыргыттарын қолы бұра. Әнен жарықтан аллара болар денімек ескер ханығын.
Быйха быйыл 2-10 сылга улуу чурапчылуугар ого ычча жогорун сайынары сылынан билдирилибде. Ол черчитнен бүгүн Арылкана Степан Кузьмич Макаров атынан гимназия бут Арылкана фольклорны бөлөгө 10 сыллах үлетин түмүгүн бүгүн быйха сетихилах жора күнүнен белейдәте. Онда маннык жаһаллар сыл устата ыдылларга булананалар. Бейги оголор бут фольклор арас ырыларын тоюктарын сахабыт норотун ырытын тоюгун бихирен манны жарыктанан эттергер кандаргар иңеринен сынага таксарга үйренен бигетик сынаналарыгар наха тухалах фольклорны бөлөктен аттыбыт онна билеген каз бирди ого бетин канна да тийдер бетигер этигер ханыгар норотун ырытын культуратын илжа жаргар сүркен солталак тисаналыбыт. Бу курдук Арылкана ансамбл үбүлөйдө ажары кехете бет терехиннактык өрдүк тамнактык аста. Берини ыттым Надя Последская аныгызга берге көрсө кайери.